Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngicela kuwe laphana ukuthi uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke, cindezela-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, akukhiphi nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke, khona uzokwazi ukuthi-ke uy'thole zonke-ke iy'ndaba-ke sizokulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ongakwenzayo nje lapho ucindezele ibhathini u-subscribe njengamanje-ke. Udaba ukulethele lona namhla lithi OMK laphana-ke usihambise isimemezelo esiphuthumayo kwabe-MK abangazange ukuthi bakwazi ukuvota-ke laphana-ke ngey'nzathu-ke ezihlukene. Kube seshiya-ke laphana-ke enza-ke ividiyo-ke laphana-ke washiya nenamba ethi-ke abantu-ke abafonele u-IEC bachaze-ke laphana babikele u-IEC ukuthi udaba lwawo. Kodwa ngifuna ukuthi mina kwenza ngamplani into nje ngizodedela ividiyo-ke uzizwele wena. Usecebile laphana usibonile le video lena, ungene ema-comment section-ke ufike ubhale ukuthi ngicabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke msicazana nebhathini nje subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, awukhiphi nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nawe-ke le video-ke awuyithokozele. Sanibona ngane zakwethu, ngiyathemba niyaphila, ngiyathemba ni right bafowethu. Nansi inamba ka-IEC. Kuyacelwa bonke abantu abangakwazanga ukuvota nabafike endaweni kwathiwa usuvotile wena, lokho obhekane nakho ngu-IEC, siyacela ukuthi ukuripothe ka-IEC lo nto leyo. Bazofuna i-evidence kuwena, uzobanikeza futhi ukuthi nansi, yabo, angikwazanga ukuvota ngo-1 ngo-2, angikwazanga ukuvota kwathiwa ngivotile, angikwazanga ukwenza ukuthi lo ufakazi onabo ubugcine futhi kuwena. Senzela ukuthi uma ngabe u-IEC ungayithathi inyathelo ngama-complaint abe khona, siphinde sikwazi futhi ukuthi senze sesiphethe ukufakazi lobu benu bonke. So niyacelwa nonke ukuthi nithule nje i-report, nifone, nicomplaine ngendlela u-IEC owenze ngayo kunina, mase siyabuka ukuthi ikuphi inyathelo ayithathayo. Uma engayithathi-ke sesisukuma phezu kwazo. Mabefuna ukufakazi balokho ubanikeze, uphinde futhi ubugcine wena ubufakazi bakho balokho buzosiza kakhulu njengoba kuqhubeleka nje, siyarojwa lapha.